prikazuju ga razno, ali eto, kažu da je imao dva oka različite boje. Čovjek velikih sposobnosti, sigurno još od malih nogu. Filip, njegov otac, mu je rekao, ova zemlja je premala za kraljevstvo koje ti zaslužuješ. I tako da je Aleksandar Makedonski ostaje nam kao trajna fascinacija. Prikazuju ga svakako, znate, prikazuju ga kao Grka. Ja osobno mislim da on nije nikakav Grk, da je on Makedonac slavenske krvi, nikako grčke. Mi znamo da on s Grcima često razgovara putem tumača i da Grci u njegovoj vojsci i obrnuto, kada se neko obraća grčkim trupama, to radi uz pomoć tumača. Njegova vojska izgleda da je imala oko 37.000 vojnika, od koga je samo 7 bilo Helena, 7.000 otprilike bilo Helena Grka, ostali su bili Makedonci, Tračani, Iliri i tako dalje. I sa tako relativno malom vojskom, znate, 37.000 ljudi, koja izgleda ratuje 12 godina, više manje skoro u istom sastavu, on je uspio pokoriti sva ta kraljevstva i carstva i napraviti jednu državu. Međutim, kako je to brzo nastalo, nakon njegove smrti, izgleda, ako je to zaista bila njegova smrt, se to brzo i raspalo na 4 dijela njegovo carstvo. I tako, jedna velika zvijezda koja se čak spominje u Bibliji, u prvoj knjizi o Makabejcima izrijekom se spominje Aleksandar Makedonski kao ujedinitelj svijeta, kao gospodar, car nad carevima, a izgleda da se spominje i u knjizi Danijelovoj, u priči o caru Ovnu, a to je isto zanimljivo, jel? Car Ovan je karta 4 Tarota, crveni car Ovan, jeli, a to navodno on potiče Tarot iz Egipta. A ja mislim da je Tarot u stvari Carot, makedonski car. Tarot. I tako da su te vještine, znači, sve potiču negdje iz Aleksandrovoga doba. I mnogo tu ima stvari o kojima ćemo, eto, nadam se, razmišljati. Kada se slaže to, već bio umoran i vojska mu se bunila i to je trajalo predugo. Oni su 3-4 godine proveli praktički lutajući Hindukušom oko tamo vrha K2. Niko ne zna šta su oni gore tražili, šta su oni uopće tamo radili, jer nije bilo nikakvog razloga da oni uopće budu gore. Gore nema nikakve, ne znam, vojske, nikakve, ništa za poraziti, ništa za opljačkat, ništa nema. Oni su 3 godine gore proveli lutajući, nakon toga su se spustili do Inda. Tamo navodno je bila nekakva bitka, vrlo teška, i nakon toga, kaže on, pokret idemo nazad, i u Babilonu, gdje je napravio središte svoga kraljevstva, tu ga zatiče smrt. On je tražio da se njegovo tijelo prebaci natrag u Makedoniju, onda se reklo da je Ptolomej oteo njegovo tijelo i prebacio ga u Aleksandriju. Negdje se to desilo na putu njegovog tijela prema Makedoniji, negdje u Maloj Aziji je povorka navodno skrenula prema Aleksandriji. I navodno da je on tamo negdje ukopan i spominje se njegov grob u Aleksandriji, tamo negdje do Rima, do Kaligule. Neko je čak mu otkinio nos jedan, ja mislim, Julije Cezar ili netko. A Kaligula je uzeo neki dio njegove posmrtne odore da s njim paradira. Tako barem, ili Neron, neko od njih. Kažu tako barem ovoga knjige. Ja nisam siguran da je to tako bilo zapravo. Ja mislim da u toj priči svakako postoje elementi istine, ali uglavnom grob Aleksandrov nestaje i mi ne znamo gdje on, ne postoji niti sarkofag i on negdje netragom nestaje. Postoje narodna predanja u Makedoniji koja govori da je on pokopan u Makedoniji. Sada, budući da je jedno isto tako od ezoteričkih i metafizičkih pravila da se krug mora zatvoriti. To znači da su početna i krajnja točka kruga jedne te iste. To znači da se i život jedan mora zatvoriti na način da je tamo gdje je čovjek rođen, tamo mora biti pokopan. Inače, krug nije zatvoren i krug inkarnacija se ne može nastaviti. Po tome bi ispalo da je
Aleksandar pokopan negdje u blizini grada Pela, odnosno Bila Zora. Bila Zora, to je opet zlatna zora, ili Golden Dawn, imate svoje ezoteričke stvari. Ta Pela postoji i u današnjoj Grčkoj, dole u donjem dijelu Makedonije, ali mi imamo uvijek više Rimova, više Jeruzalema, više i tako dalje, tako da nije sigurno da mi govorimo o istome tome mjestu. A Bila Zora se nalazi grad kod Svetog Nikole, to je jedan grad u Makedoniji. Na rubu toga grada nalazi se jedno arheološko nalazište, vrlo monumentalno, vrlo lijepo, na kojem radi jedno sveučilište iz Teksasa i koje sam imao detaljno prilike razgledati, i radi se o tome antičkome gradu koji se zove Bila Zora. Nedaleko od tu nalazi se jedan veliki grobni humak, jedan obredni, ne humak nego hum, veliki, 85 čini mi se puta 45 metara, koji na sebi ima jedan vrlo čudan geoglif koji izgleda kao slika Kasiopeje. Sada ima razloga da vjerujemo da je to zapravo grobnica kralja Aleksandra ili cara Makedonskog, zapravo prava. Zbog čega je slika Kasiopeje uopće važna i kakve je mogli imati veze s Aleksandrom Makedonskim? Kakav bi to uopće bio trag? Kakav bi to uopće bio trag? Vrlo zanimljivo, je li tako? Kasiopeja je jedno od najsjajnijih sazvježđa na nebu, možda i najsjajnije. Ona se zove kraljica neba, ustoličena, sjajna. Prema mitovima antičkim radilo se o makedonskoj kraljici, kasnije se onda ovo iskrivi, pa kaže etiopska neka kraljica ili ne znam nija šta. Ali u stvari se radi o makedonskoj kraljici i sada postoje beskonačne zapravo veze kojima mi njoj sa našim narodnim predanjima i tako dalje.